Okay, let's go. Yes, yeah. Kandi tugende tugiye kwiga rero indirimbo bita Murinzi we. Indirimbo yo mu gitabo, mu ndirimbo zo gushimisha Imana ya 385. Yeah. Nkuko mubibonye rero turi kwicuranga muri amanota twize muri video ibanziriza iyi down there. Go and visit. Na amanota asanzwe tugiye gusa nk'abakoramo iki practice cyangwa se exercise kugira ngo ya manota twize hasi tuyakamirike. Mbese wumve yuko ari applied. You can apply it to many songs. So let's go. No kuvuga ngo rero nuko nguko Murinzi si Murinzi we ni ukuvuga ngo vaze ya mbere ni si ugahita ujya kuri F ukagaruka kuri C ugahita ujya G, sibyo? Ushatse wahita ugaruka kuri F ariko naho utajya kuri F ugahita ugaruka kuri C ukabona kujya kuri F byakunda. Nuko nguko noneho vasi ya kabiri nuka uhera muri C ugahita uza kuri sol F C na kugeza igihe utagera ku nuko nguko indirimbo yose n'ibindi bitera nuko nguko ushobora kucuranga. None ahubwo reka turebe strumming pattern nandi gukoresha. Strumming pattern nandi gukoresha no kuvuga ni down 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 down. Eba hangaha nuko kubona down
kuri strumming kuri down ya mbere ndi kwibanda kuri bass note nkakubita yose ariko nibanze kuri bass note. Noneho ku ya kabiri ndi kusa nkaho nkubita indi mirya bass note ivuye ni uko nguko. Noneho uburyo ngewe nari ndi kwicuranga the beginning, nari ndi gushyiraho aka kantu for the beginner kuri ya yindi twize ntabwo kari kariho, ariko it's okay, tuzagenda tubyiga muzamenya why this. Ariko n'ubu ngubu mfashe gutya, this is still C, keretse nk'aha ngaha nje kuri F, iyo kagumyeho hari ikindi bisobanura. This is F at 9, but don't complicate. Niyo wakina bisanzwe utagashyizeho ni muri nziwe menye, ukayifata kumwe twayize birasana. Twibukiranye yuko C ifatwa na aka gatoki ka mbere, this index irafata muri fret ya mbere umurya wa kabiri turutse hasi, middle finger igafata ku murya wa gatatu wa kane turutse hasi muri fret ya kabiri, this ring finger igafata ku murya wa kangahe wa gatanu turutse hasi muri fret ya gatatu. This is C, twarabyize. Noneho F uru rwa mbere, this index irafata muri noze ya mbere muri fret ya mbere imirya ya mbere ibanza muri fret ya mbere imirya ya mbere, then this middle finger igafata muri fret ya kabiri umurya wa gatatu, this ring finger igafata muri fret ya gatatu umurya wa kane. It's easy. Then this one G, ni ukuvuga ngo G, this ring finger irafata mu murya wa gatandatu turutse hasi muri fret ya kangahe ya gatatu, this middle finger ifate ku murya wa kangahe umurya wa gatanu turutse hasi muri fret ya kabiri, this little finger ifate ku murya wa mbere hasi muri fret ya gatatu. Twarabibonye muri video yabanjije ngi twabisobanuye neza. It's okay, ndumva ari ibyo ngibyo. Then leave comment, subscribe, share, like. Ntugende utakoze ibyo bintu, urabudufashije kandi turabakunda cyane. Bye bye. Ciao ciao. Yes.